tukiuga tukoragwo na magoti tofauti. He income tax. Income ni besha iria urona. Tucitose magoti. Ntanyita na gina hau. Nayo ri watha wayo koragwo niguo Income Tax Act. Wacho kwa gathie VAT. VAT mega value added tax. Kidora consume ri tugagutosa. Nona magoti nigetha nayo contribute to the exchequer. Tugacoka tugathie hena excise duty. Ndakwirire mo ni magoti ma wihia wakwa munene mawako nywa njohi wa kugucia thigara bitagwo excise tax. Na ni kuri maria mangi metagwo ma customs. Customs ni rorarehe kindu kuma nanja ugakirehe ukagereria border ugatoso ni undu wa gwika atia ni undu wa kurehe. Maundu macio mothe matukanio hamwe na ingĩ tuta miscellaneous trade. Finance bill ni enda kurehe ugaruruku thiini wa mawatho mariku mawatho macio. Koguo ria thirikari enda kurehe ugaruruku thiini wa mawatho macio ri irehaga finance bill. Koguo finance bill ri ti ati niguo the only act niguo ndenda twambe tumenye. Irarehe ugaruruku thiini wa Income Tax Act, Value Added Tax Act, Miscellaneous Fees and Levies Act na Excise Duty Act na East Africa Customs Act. Okay. Natanyita na gina habo. Muthikireria turaigire turenda guku empower nigetha ugithie elections ugakorwo menyete ni atia ureka. No amenya mawatho macio. Riu finance bill ri igoke karata ru 2023 yaigiri atiriri. Andu aya mari hawo mishara ri. Aya Jeff mandikitwo na wini ri. Ketuma tose magoti. Marihe housing levy. Tumongerere magoti mundu wonaga 500,000 handu hakurihaga 30% gicunji gia 30% he mushara wake ri. Marihage gicunji kia 32.2 na mono makoretwo meke meho. Finance bill ya 2025 dinarehe ugaruru. No rekeru njuke haria he finance bill. Koguo ni kuga atiriri gicunji giki kia trilioni 2.7 ri already kina backing kuma mawatho maya maria makoretwo kuma 1974 mokete atia mokete oguo makoretwo meke. Koguo ri ino eroka tu gucenjia tucunji tunini na kuongerera tumaundu tunini. Rekeru tuthi turori atiriri finance bill yo yenyewe ri ihana ati ino ya 2025 jugi atiriri ni uragera matumbi-ini ni urakiona matiga kue ndurenda 25th June icokerwo wanyita. Koguo ri ni urageria gutwika cautious ukenie kwimenyerera ukenie angi na umawothe haria matangimenya kurmo kiruhaga. Yes, na hau niho turi. Koguo wathi income tax ri Jeff nduri muhutia rita riri mundu uria mwandike no ruo ruria wagerirwo 2023 no uragerera 2025 na rwari runene. Koguo no runene ngina umuthi no riu ri catch haha na niho njiraga andu VAT ri ndumenyaga ukiriha tondu ni uthire wagura kindu haria duka-ini one hau uguo niho watocerwo igoti no ndunamenya tondu ndunakea mbeca watwarira thirikari toria Jeff akiriengagwo directly ni aramenya iria cithire. Koguo mundu uri athie kugura ri hindo ni gwarari haki magoti ureke ngikimere haria makihuteirio haha VAT ri riria kindu kiragwo zero rated ni kuga atiriri VAT a 0% na ni kuga ati ena raithi makiria gukira ririo gikiretwo VAT at 16%. Riria yuma zero rated ya exempt ri ni kuga atiriri burden yo ya VAT thirikari irakuyagira riria 0% ri riu no wambia kumikuwa. Koguo ri in essence ni atwika expensive ni agia nago riu ri ni turori ati ni hau harari na activist uratwiraga atiriri rorai haria VAT ri hau niho thina wikite atia hau niho thina ri na nyambe hutie kindu kimwe ahutire na gekorwo ni mathomaga ngina na magikaraga social media ni ahutirie uhoro wa dawa ni mwaririkana aigire atiriri finance bill ya 2025 na tikuga tondu eho yaigire manufacturing ya dawa medicaments era kuma zero rate ithie exempt nikiki shesheni hakuhe nawe.